esontweni. Ngiqinisile madama ngithi ukholwe eqiniso lisekho ngoba into engizibhekayo ezenzakala emasontweni lapha kunzima madama. Kodwa kusenjalo akusikho konke madama abangalandeli imithetho kaSomandla. Yes. Kusenjalo zona ukuthi bathini madoda abafundisi kwelinye isonto engafika khona eprofita.
esontweni ngiqinisile madama ngithi ukholwe eqiniso liseku ngoba into engizibhekayo ezenzakala emasontweni lapha kunzima madama kodwa kusenjalo akusikho bonke madama abangalandeli imithetho kaSomandla babusisiwe abalilalalo kulilalela yizwi lenkosi esabela nje liminyalo yalo babusisiwe abalilalalo kulilalela yizwi lenkosi esabela nje liminyalo yalo kusenjalo zonke ukuthi bathini madoda abafundisi kwelinye isonto engafika khona leprofita nasiko leisha noma senkala mina abantu shuwa kansana kudlulisa mina ngoba ngintandane mina abantu emphakathini yasikuzima madoda yes leisha leisha beka beka yala yala leisha leisha yes zonke bathini abayeseqhubeka ngengoma yabo madaba bephakathi khona lejele weMajor Street khulula shuwa babanye weMajor Street khulula minuba babanye weMajor Street khulula shuwa babanye zekhathele ngokuhlala ejele afuthi bakhala bathi sebekhathele uphile ejele madoda umdala wamuhlofi